nubwo bashomesa bamashomoga atso musini abari mu kesharingo bita mashomeri 18 kurgo muri Mbarara State ngo getabero mu mpakeze za Bo Games 2 aho Mbarara High School, St Elizabeth hamwe na Nyamitanga Secondary Singire. Mbarara High School Singire ntare nubwo babara ubusho kwegaruza ikikopo cya volleyball ya Bojo kandi yo St Elizabeth yasinga Merehir nubwo babara ubushana yo kwegaruza icyo bishye kandi mu netball Nyamitanga Singire Merehir na Goro mwenda hari umushanje kusinga ikikopo. Time zisingire zihirwe bukopa hagati yo kujaguza kandi zarabereho kujokera Mbarara State za ankore yo nezirije ko barubare secondary school muri Ntunga Misande Rwija zirangirirwe. Kumari jideve twasinga tuyongera kusinga konje tuire nsinge chikopa cha regionals kandi tuyongera kutraininga munonga kuze tugarike defending ya burunje kubanga tusobodde okutuuka kubuwanguzi buno era twebaza Allah okututuusayo bulungi kusinga chikopa iki. Actually we just last international school tuturabwire man because we were a better team. Tekateka ejerosi neza kutwamana kuzana izindi game tukazinga. Abwa TV West and Aloysius Byamukama.